Ezinye izakhamuzi zaseMpumalanga engakwazanga ukuya enkonzweni yePhasika ziqome ukuyibamba nge-internet nethezeke emzini yazo. Leli sonto ke lichubeka kubongcondo umshina online. Lokho ke kwendelwa ukuthi bantu bachubeke nekuchelelana bangahlangani ndzawonye. Lesifo se-COVID-19 kungendeka silubhubhane. Kepha ke sesisite emasonto ukuthi afinyelele kubantu labanyenti. Kodwa sayibonga i-technology ukuthi isitile ukuthi sikhona ukufinyelela kuma member wethu netihlobo tabo nemphakathi wonke. So vele inkonzo yethu yema Easter kule weekend sirane online bo Facebook, bo Instagram, bo YouTube. Leli sonto ke liphindze likhuthaze bantu balo ukuthi bayicaphelele COVID-19 baphindze bende lokho lokufanele. Kodwa as a pastor udzinga ama members la understand i-technology bese nawe mfundisi uya adjusta. Bantu baseMpumalanga ke balulalele lolubito lwemengameli lokuthi abahlale emakhaya bangeti ubhebhethekisa lesifo secorona. Kanzi ke tinkonzo letifana naleti letichubeka kubongcondo umshina tiyasida. Ngingusiphephile kunene wetindzaba te-SABC eMbombela.